За юу яцсан guys тэгээ манай vlog маань эхэлж байна. За өглөөний мэд тэгээд чигтэр ирээд шууд унтцсан байлээ. Vlog-оор өрсөлдөж чадаагүй. Амар ядарсан байсан. Тэгээ одоо өнөөдөр шинэ өдөр эхэлж байна. За найзын та ирээд. Сарас эхэлж ин да. Зя тэгээд хоолой идчихээд. Их юм одоо инээ түлээ. 8 hours later. Зя сайн байцгаана уу хүмүүсээ. За бид нар энэ чинь Орос хоолны газар ороод ирсэн байна. Узбек юм уу? Орос гэдэг юм шиг. За Узбек хоолны газар ороод ирсэн байна. Тэгээд гуляш тэгээд нийслэлээ тэгээд захиалсан чинь бяцлагтай, сухаартай салаад исэн байна. Борш байна. Төмснөр гоё юм байлаа. Одоо ямар хоол ирэх вүлээ? Казан хипхоп. Тэгээ ер нь бол одоо ийм солонгостоос ийм газар сонирхолтой санагдлаа ер нь. Тэгээд одохгүй одоо хаашаа явах вэ? Ямар ч мэдлэггүй. За Тэжон. Дээгүү. Биш. Одоо хайчих юм. Хормын төгөө. За нэг тийм газар явах юм шиг байна. Менюгаа өгч гэнэ. I didn't know. Thanks for letting me know that. First time I was in Korea. I know because your maybe father or grandmothers they know Russian language. Yeah. They do. Sometimes you Korean not speaking Kambot. Compot, yeah. After understand. Mongolia, yeah. Where you from then? I'm from Uzbekistan, but I'm Ukrainian. My mother is Korean. Oh, you live here? Yes, for 8 8 years. years. Damn. It's cool. For trying better eating with bread. Bread, yeah. Not tasty. Узбекүүд дандаа талхтай иддэг хоол. Тийм үү? Тий. Одоо нэг будаа солонгос будаа иддэг шүү дээ. Узбекийн будааны орнд зүг талхтай. Like Korean cannot live without kimchi. Yeah, bread. Ukrainian cannot live without borscht. Oh, really? That's cool. In a war now, they'll Yeah. say, hey, soldiers, stop shooting borscht. Okay, let's go. Can I sit here? Hi, Hello. My name is Shovo. my name is Alexei. Alexei, nice to meet you. Can you introduce yourself to my viewers? So, my name is Alexei. I'm living in Korea for 8 years. Before I was in Kazakhstan for 10 years. I'm sitting in Uzbekistan. Now just working like also other people just work in the factory. Sometimes working in construction. Before, yes, I was as interpreter in some like gas plant projects. But now in Korea we stay like just like workers. Normal. Yeah, how's the life in Korea right now? What do you think? Life in Korea is very big stress. If you delete all stresses in Korea, your life will be good. But every day, like like a war in your mind. Will be boss today good or not so good to you? What you will do? How much you can collect the money in this month? How will pay these questions? Every times will smashing you. Yeah, just like other foreigners in here. Yes, Yeah? yes. Why did you come here? First, it was my dream. Truly, it was my dream because I want to watch a place where was born my grandfather and his fathers. Because my mother is Korean, I told you. Oh yeah. Yes, but I don't
I didn't think it, but the Korea will be hard to me for living. Yeah, like 8 years, yeah? Yes. 8 years. Do you have wife and kids here? We not stay together, but it's like my little private secrets. Yes, I have Okay. baby. Yes, but not stay together. Okay. What do you think about Mongolians? What about Mongolians? Do you have a story with the Mongolian people in here? Like, Some little I was learning in my middle school about Mongolian history. We know your greatest Genghis Khan, Yeah. and we know about this war. But after I now never listened to the Mongolians making some developments on some good like a step up to be like a global economy like Japan or Korea or Great Britain. Only I saw Mongolians who working there. I listened some Mongolians studying Korea. yeah, a lot of And Mongolians. I've listened the Ulaanbaatar becomes like a big city, like a modern city like that. Yeah, thanks for accepting my invite to my interview. Okay. Yeah, thank you very much. Good luck to Wish you. you good to your country, good developments, and be bigger. Yeah, you too. Good luck. Nice to meet you. За саяны Узбек залуу болохоор нөгөө Солонгос 8 жил амьдарч байгаа. Бидний нөгөө ороод ирэхэд гайхсан гинэ. Аз хүмүүс компот гэж ярихгүй даа гэд. Тэгээ гайхаж гад. За юу юм бол гэж бодож жаад Монгол юм байна гэж таасан гинэ. Тэгээд энэ Узбек хоолны газар те. Узбек хоолны газар бол гоё байлаа. Хоол нь амттай байлаа. Тэгээд Солонгост Узбек хоолнд орчих واخгүй те. Тэгээ үнэхээр гоё байлаа. Салатыг баг Камал аваа явчихсан. Тэнд ямар ч racist хүмүүс байхгүй баа. Гоё би нөгөө Европт явж байхад намайг хүмүүс ингээд drink гэдэг намайг ядад гэж ярьж байсан. Тэгээд тэр хотлох шахаад. Тэгээд надад нэг гоё Солонгос юм сленгүүд зааж өгөөч та хоёр. 지랄하지마. Юу гэж аа? 짜대. 지랄하지마. 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 대요. 지랄하지마 실바세. 지랄하지마. 씨발 새끼야. 아이, 죽을래? 어? 어? бацаам нэг хийвхтэй ингэ. Алгадаж малгадаа. 죽을래? 어? гэж. бацаам нэг хийвхтэй юу гэх юм бол үгүй. 이놈 새끼. Орон нэг гэдэг. юу нэ? 어른 놈. 아라놈? 절식 민자. 놈. 이놈 새끼. 이놈 새끼? 어? 죽을래? 이놈 새끼? 아, 쇼. 아다쇼 гэдэг чинь юу? 죽어버릴 거야. 죽어버려. 죽어버릴 거야. 죽어버리. 아이씨. 버리고요. 버릴 거야. 버릴 거야. 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 아 버릴 거야. 버릴 거야. 왜? 죽어버릴 거야. 죽어버리고요. 씨발 새끼야. 죽을래? За Солонгост юм юу байд юм бэ? СУ байд юм байна. Манай Монголын СУ чинь Солонгост ороод ирсэн юм байна шүү дээ. Би өөр гайхаад ичид зовоод. Үнэхээр ичид зовлоо. Тэгээ СУ ороод ирсэн байд юм байна. Тэгээ орж харцгаа. Солонгос СУ бас ямар байх нь вэ те? Бүр яг Монголын СУ-тэй адилхан юм. Монголд бас байдаг. Манай монголчууд манай СУ гişээ оруулж чадсан баяр үргээ. Эном 새끼야. 죽을래?
Узбек хоол ер нь бол дэмий юм биш шүү.